Welcome to my Kanghon channel. Sono Kanghon tum. Kita ke mission sana bo. Ini bang Mer di tengah solo. Kami tum tami nili video ke langsir hui hai po sono LASI. Nili sabo dali tuhan non tum dak ka ding long ke thang klub traditional program itu KYF Kari Youth Festival. LASI nili Kari Youth Festival long damji lapen nang letung tami JONGSI nili panang teklong pro tangte letung nang singkidun tami ba tuhan itu nili video lang ver nili pan eri putih nili long nang teklong putih hidung bang tami LASI nili bangya dera bang ke 18 lapen 19 la nini si nili bangi LASI nang litum pan tuning dulu JONGSI nang litum nili pana teklong putih hidung bang tami lapen singkidun tami nili litum dak itu video shoot kurizi LASI nang litum dak tuning dulu JONGSI CHETONG PULO name itu ini panang sini PULO direct Kanghon channel pada K.L.C short form K.L.C PULO di sini loh K.L.C PULO di sini nanti ini kita me LASI tum KYF mix KYF rock concert PT borwa de tum dak mesen lang mesen hormon mesen itu tradisional kidun kekan pencenglok aduk kawita ini tum CHETONG gunong LASI kaduk kawi karbing long itu ara datum hanta tuning dulu kaduk kawita 15 to 19 an bangso program lui LASI kaduk kawita ke CHETONG ini LASI in tenda tuning dulu apen welcome back.